سرخط خبرهای مهم. قبول ساکنان برای گرفتن شهروندی روسیه در تاجیکستان بازداشته شد. 2 تاجیکی شهروند روسیه از کمیسریات حربی گریختند و سفیر گفت بستن مکتب‌های ترکی در تاجیکستان کاری درست بود. روزتان بخیر بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 27 اکتبر. بانک جهانی برای طرح ملت سالم در تاجیکستان زیاده از 57 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. تصمیم روز 24 اکتبر امسال در واشنگتن اعلام شد. بانک جهانی برای طرح ملت سالم در تاجیکستان زیاده از 57 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. 40 میلیون دلار آن گرانت یا کمک به بازگشت انجمن بین‌المللی رشد است. بیش از 12 میلیون دلار دیگر با بنیاد جهانی برای سرمایه‌گذاری زنان و کودکان و باقی مانده به برنامه آمادگی و واکنش به حالت‌های فوق‌العاده در بخش تندرستی تعلق دارد. طرح ملت سالم سال 2022 در تاجیکستان آغاز یافت. آن را در دایره تطبیق استراتژی ملی تندرستی تاجیکستان تا سال 2030 آماده کردند. مقامات هدفش را بلند برداشتن صفت خدمات طبی و همینطور بهتر کردن وضع سلامتی ساکنان می‌دانند. اما آنچه همیشه مایه نگرانی سازمان و کشورهای غربی در تاجیکستان از صرف و خرج یاری‌های بشردوستانه و کمک‌های به بازگشت است که در محور آن مردم قرار دارند، ولی بعضا وقت تا آنها نمی‌رسند. سفارت روسیه در تاجیکستان با یک اعلان در صفحه فیسبوکیش خبر داده است که از 26 اکتبر سال روان قبول شهروندان در مسئله گرفتن شهروندی را موقتا باز می‌دارد. در سفارت چنین تصمیم را به آن ربط دادند که از 26 اکتبر قانون نوی فدرالی درباره شهروندی روسیه به اجرا درآمد. به سبب وارد کردن تغییرات به ترتیب کار بخش کنسولی سفارت روسیه در تاجیکستان، قبول شهروندان دایر به مسائل مربوط به شهروندی موقتا بازداشته می شود، گفته شده است در اعلان نشر شده. قانون نوی شهروندی روسیه که هنوز 29 دکبر سال 2021 از جانب ولادیمیر پوتین پرزیدنت آن کشور ارائه شده، ماه اپریل سال 2023 از سوی دومای دولتی و سپس از جانب شورای فدرالی پذیرفته شد، امکان دریافت شهروندی روسیه را باز آسان‌تر می‌کند. ضمناً تنها در 6 ماه اول امسال تخمیناً 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه گرفته است که در مقایسه با این دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر است. سفیر ترکیه در تاجیکستان گفت بستن مکتب‌های ترکی و دولتی کردن آنها در تاجیکستان کاری درست بود. با تاکید سفیر ترکیه، سازمان فتو که سال 2016 در کشورش کوشش تبادلات دولتی کرده بود، از درآمد مکتب‌های ترکی در خارج کشور سرمایه‌گذاری می‌شد. سال 2015 حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار لیسه‌های مشترک تاجیکی و ترکی را رسما به لیسه برای خوانندگان بالیاقت تبدیل داد. چون و چرای این موضوع را برای یوسفی گزارش می‌دهد. умуд аҷар сафири туркия дар тоҷикистон гуфт бастани мактабҳои туркӣ ва давлатӣ кардани онҳо дар тоҷикистон кори дуруст буд. ин ҳарфҳои ӯ дар посух ба суоли хабарнигорон дар нишасти хабарияш ба муносибати 100-солагии ҷумҳурӣ эълон шудани туркия садо дод. ба қавли сафири туркия, созмони фето ки соли 2016 дар кишвараш кӯшиши табаддулоти давлатӣ карда буд, аз даромади мактабҳои туркӣ дар хориҷи кишвар сармоягузорӣ мешуд. Tacikistan'da da okulları vardı, doğru. чӣ тавре ки медонед ин мактабҳо дар тоҷикистон ҳам фаъолият доштанд. дар гузашта мо низ ин мактабҳоро дастгирӣ мекардем. ҳоло мо хуб дарк кардем ки он вақт бо чӣ хатоие роҳ додем. мо фикр мекардем ки ин мактабҳо фарҳанги туркияро ба дигарон муаррифӣ мекунад, аммо собит гардид ки ин созмон на барои манфиатҳои миллии мо, на барои муаррифии фарҳанги мо фаъолият мекардааст. ин чизро қайд карданӣ ҳастам ки давлати тоҷикистон дар мубориза бо ин созмон ҳамраҳии худро нишон дод. яъне ин мактабҳоро бастанд, ин мактабҳоро давлатӣ карданд, кормандони ин мактабҳоро озод карданд. Okullarda çalışanları sınır dışı etti. соли 2015 ҳукумати тоҷикистон бо имзои як қарор литсейҳои муштараки тоҷикиву туркӣ марбут ба ҳаракати фатҳулло гюленро ки аз муассисаҳои таълимӣ бонуфуз ба ҳисоб мерафтанд, расман ба литсей барои хонандагони болаёқат табдил дод. то он замон 6 литсеи муштараки тоҷикӣ туркӣ дар душанбеву хуҷанд, кӯлоб, турсунзода ва қурғонтепа фаъол буданд. хатмкардагони мактаби муштараки тоҷикиву туркӣ аз таҳсили худ дар он мактабҳо ифтихор мекунанд. бастани ин мактабро барои ман бисёр ғамгин аст, чунки
якум мактабе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин мактаб буд. Бисёр кадрҳои хуб ба миён овард. Бисёри одамое ки дар инҷо кор мекунанд, бисёр ҷойҳои баланд доранд, ҷойи кори баланд доранд, ҷойҳои кори хуб доранд. яке аз онҳо ман ҳастам. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ман дар ин мактаб як бор дигар мегӯям таҳсил кардам. ҳамин чизе ки ман ҳозир дорам, илму адаб, ҳама чиз аз он мактаб буд. тарбияе ки ман гирифтам аз он мактаб буд. Шалола, муассиси мактабҳои туркӣ дар Тоҷикистон, яке аз муассисаҳои таҳти нуфузи ҳаракати дар Туркия пурнуфузи хизмет дониста мешавад. муассис ва раҳбарони ҳаракати хизмет рӯҳонии фирории турк Фатҳулло Гюлен аст, ки аз солҳои 90 дар Амрико ба сар мебарад. ӯ ибтидо аз ёрони раҳбари кунунии Туркия Раҷаб Эрдоғон ном бурда мешуд, вале дар солҳои охир бо ҳукумат мушкил пайдо кард ва ӯро ба ташкили гурӯҳи террористӣ ва як ҳукумати параллелӣ аз ҳисоби шогирдони мактабҳояш айбдор карданд. ду шаҳрванди Тоҷикистон ки ҳамзамон шиносномаи Русияро доштанд, аз як нуқтаи ҷамъоварии сарбозон дар шаҳри Москав фирор карданд. хабаргузории давлатии ТАСС рӯзи 26 октябр навишт ки ба зидди онҳо парвандаи ҷиноӣ боз шуд, вале ному насабашонро наовард. баъзе аз расонаҳои Русия аз онҳо Муҳаммад Наби С ва Мақсуд А ном бурданд. яке 19 ва дигари 18 сол дошта дар солҳои 2019 ва 22 шаҳрвандии Русияро соҳиб шуданд. расонаҳои Русия мегӯянд онҳо барои хидмат дар артиш даъват шуда, вале 22 октябр аз нуқтаи ҷамъоварии сарбозон гурехтанд. ба онҳо то 2 сол зиндон таҳдид мекунад. садҳо муҳоҷир аз Тоҷикистон барои раҳоӣ аз пардохти пули патенту халосӣ аз таъқиби пулис талош карданд шиносномаи Русияро соҳиб шаванд. баъд аз оғози таҷовузи Русия ба хоки Украина мехоҳанд онҳоро ба ҷанг фиристанд. дар ҳоле ки Исроил ба ҳамлаи заминӣ зидди гурӯҳи Ҳамос омодагӣ мебинад, ҳамчунон ба бомбаборонҳои шабона ба навори Ғаза идома медиҳад. хабаргузории Reuters рӯзи 26 октябр ба нақл аз артиши Исроил навишт, шаби панҷшанбе нерӯҳои ин кишвар дар Ғаза амалиёти маҳдудеро анҷом доданд ва пас аз амалиёт ба хоки Исроил бозгаштанд. наворҳое ки артиши Исроил нашр кард лаҳзаи даромадани мошинҳои низомиро ба Ғаза нишон медиҳад. артиши Исроил гуфт амалиёт бахше аз омодагӣ барои марҳилаҳои баъдии ҷанг буда ба чанд пойгоҳи нима низомиён, зерсохторҳои Ҳамос ва пойгоҳҳои партоби мушакҳои зидди танк зарба задааст. шаби панҷшанбе Беньямин Нетаньяҳу нахуст вазири Исроил гуфт нерӯҳои артиши ин кишвар дар ҳоли омодабош барои амалиёти заминӣ ҳастанд, аммо боз ҳам ишораи ба замони ин амалиёт накард. ҷанг миёни Исроил ва Ҳамос рӯзи 7 октябр оғоз шуд. аз он замон то кунун аз ҷониби фаластинӣ беш аз 6500 ва аз тарафи Исроил 1400 нафар кушта шуданд. талошҳо барои оташбас миёни ҷонибҳо то кунун бенатиҷа будааст. бахши якрӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 27 октябри соли 1932 бар асоси қарори бюрои кумитаи вилоятии ҳизби коммунист дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 4 ноҳия Ишкоши, Мурғоб, Рӯшон ва Шоғнон таъсис шуда бахше аз ҳайати ин вилоят ҳисобида шуданд. ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки бо Афғонистон ҳам марз аст, имрӯз ба иловаи ин 4 ноҳия инчунин шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз ва Рошқалъа низ дохиланд. 27 октябри соли 2012 маросими ифтитоҳи нақби шаҳристон баргузор шуд ки гузаргоҳи муҳими кӯтоҳтаре дар пайванд кардани ҷанубу шимоли Тоҷикистон гардид. ин нақб беш аз 5 километр дарозӣ дорад ва бо 430 миллион сомони арзи чин бунёд шудааст. барқарор кардани роҳҳои иртиботӣ дар дохили Тоҷикистон ва берун шудани кишвар аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият мебошад. 27 октябри соли 2015 ҷашни 3000-солагии Ҳисор таҷлил шуд ки яке аз минтақаҳои муҳими Тоҷикистон дар марз бо Ӯзбекистон ба шумор меравад. яке аз ёдгориҳои қадимии таърихию фарҳангии он қалъаи Ҳисор ё Ҳисори Шодмон аст. ин макон ки дар давраи амурати Бухоро яке аз бекигариҳои Бухорои шарқӣ ба шумор мерафт, давоми 6 моҳ макони зисти охирин амири Сулолаи Манғития, Амир Олимхон пеш аз ба Афғонистон гузаштани ӯ буд. осоишгоҳи шоҳанбарӣ ва мамнуъгоҳи таърихи
و مدنی حصار نیز از مکان‌های طبابتی و فراغتی این ناحیه حصار به شمار می‌روند. بانک ملی قربی ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 117 سومانی، 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1154 سومانی برابر است. در بانک‌های تجارتی قرب اسعار می‌تواند فرق کند. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. با شما تا روز دوشنبه خداحافظی میکنیم. استراحت خوبی داشته باشید. خیر، خدا نگهبان.